Biyag ti tao. Marco, sikati nauna ka na kayong agkabsat. Isu asikati pangital kak iti adim. Ha? Apay ka di, tatang. Umadayo ak. Nainak manggad iti sa bali a lugar. Ay ayaban nak ti kumpare iti lugar da. Panawan da kami, tatang. Kapilitan, Jenny. Tamnod na pagbiag tayo. Natay lang arudan ni nanang. Panawan da kami, pay. Aganos tayo, anak ko. Tamo yung matanarigat ti panagbiag tayo. No jak agtrabaho, matay tayo iti bisin. Tatang. Di kay kumaagap apa. Tapno natalina iti panunot ko nga umadayo. Wen, tatang. Ngam, anyat trabaho yo ija. Paktorya iti sapatos ti pagtrabahwak, anak ko. Anya? Di mo baybayan ni ading mo, wen? Wen, tatang. Aganad kayo iti papanan nyo. Ikarik. Jak baybay ni ading ko. Agyaman na, Marco. Agan anos tayo kuma, anak ko. Saya atin yung ti agadal. Wen? Apay ngay. Di mo tagawi dun ni tatang, Manong Marco. Wen nga rod, ading. Ngam, panunutin talatan abisi ni tatang. Nalipatan na tan samatan nga anak na. Binaybayan na tamatan. Ala, saan abali? Ta saan ka abaybayan, ading ko? Manong Marco. Agtrabaho ak. Agsardeng akon nga agadal. Ta sikat ag eskwela. Agtuloy ka iti kolehiyo. Ta ikarigatan ka apagadalan. Ha? Sa dino ti pagtrabaho, Manong? Agpatulong ak kanininong ko. Ta iserrak na agtrabaho iti construction. Ikarigatak ti makaornong. Tapno mapagadal ka, ading ko. Marco, apok, di mo liwayan dagkararag ka ni Apo Diyos. Amin nga aramidem iti biyag mo, di mo kumaliplipatan ti mangikamang nga umunaken kwa na. Sakbay nga giwayat kay ti anyaman na pangandeng mo, wan. Wen lola, agyaman ak iti kanayon na panang balbalakad yo kada kami nga apo ko yo. Wan, apok, nubak na ngakla kuma. Siya akong timang paadal kada kayo. Nagrigat tumatagda pa nagbihag. Saan abali, lola? Tadda ka asi ti Diyos. Idawdawat ko. Asapay la kuma. Tamataginayon ti kinasalunat ko. Tapno napigsa nga agtrabaho. Para iti panagadal ti kabsat ko, lola. Wen, apok, di ka madanagan. Takanayon kayo nga ikararagan. Uray day talat maitulong ko kada kayon. Di yu kumamutliplipatan dagdayaw kan ni Apo Diyos, wan. Wen, lola. Ay, naimbag laki din. Tainawat da nga agtrabaho dito'y construction. Nga oray awan pa'y 18. Ay, lalay nga trabaho. Tapno agnanayon na ito'y trabaho. Sapay ko mata makaurno nga. Marco, break time man. Gusto daytan. Ha? Ni? Wen gaya man niya. Unay mat daytan. Naggagat ka launay. Di mo mat parigatan tabagim ah. Masapol nga min alalay nga tagtrabaho dito eh. Tapno agtultuloy. Andi. Nga mamom Marco. Mamumak dito yan. Ha? Maumuma kan iti? Iti kastoy at trabaho ah. Iso ajak to nagtrabaho ditoy. Nagrigat ditoy. Nagbasit ti sweldo. Yes, man! Arak man pa dito eh. Pare, awan kortoton. Pagawin ton. Utangan ta. Mapalin mo siguro pare. Ay, sana babalin pare. Basta ikandak iti arak. Aguluwa dito eh. Nudidak ikan iti arak. Arak pa ko na! Manong, kayat mo tamasahin ka?
Alaman nga rod, ading. Amok ngamin anabannog ka nagtrabaho, Manong. Masahin ka, tapno marelax mo tibagim. Takanayon ka mabambannog. Pagribangak day ta, kas manong mo, ading. Siyak ti mangipaay iti saan na maipaay ni tatanggan ka. Agyamanak, Manong, ha. Nagsaya at kakabsat. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko. Si kanto ti umuna at tulungak. Ay na, saan man aday ta ti panunutem, ading? Tikid di pa nagadal mo tinto na ram. No nasaya ato ti pagtungpalam, naragsakak moten, ading ko. Lagi ka nalang ganyan? Lagi kang naglalasing? Hayaan mo nga ako. Buntis na ako. Hindi ka pa nagbago. Kailan mo ako pakasalan? Huwag na yang kasal-kasal. Adulamin yan. Ayaw mo akong pakasalan para malaya kang magbabae? Ganon? Agulimag ka man. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Aminin mo na kasi, babaero ka. Tumahimik ka sabi ko eh. Ikangkan na eh. May tawag ako. Sino na naman yan? Yung barkada ko. May pupuntahan kami kasi ngayon. Sana naman. Hindi ka na naman uuwi. Mauubos na naman ang pera mo. Oh, anya ka, ibarkaw. Umaya kag singiray. Ha? Awan pa'y may bayad ko, tatasito. Ay, awan na. Lukas tabat lang. Nayon ako, 10% ti utang mau. Ha? Ikang ka iti pawayway mau, waging ka intong bigat. Nawan pa'y lang. Nayunak to, 10% na. Nawatam? Sige, tata. Tagdis kitarak. Sumurot ka ngamin kanya kun, Marco. Anya ka di at talaga ti panggadam ita, Andy. Naglako iti droga. Anya? Dakkel ti kita dito eh. So nga sumurot kan kanya. Drug pusher ka, Andy? Katuan. So nga big time ak. Adtoy. Ikang ka iti pauna bayad. Awata mo. Kwa, Andy. Ay sus. Kasapulam ti kwarta ita, Marco. Pagbiitan da ito eh. Ita anak man. Pasig ka baro ti badok. Nakagatangak pa yan ti motorsiklok. Kan, lugan ti sumaruno ang gatangak. Mabuti nga, Andy. Pagbutngam ko ma. Basta naanad ka. Aglako ka lang mo't. Kan may sa. Limod ti panaglakom. Manjak, Andy. Diyak kaya tagbason. Mabuti nga. Ay sus. Nagkasapulan ka iti kwarta. Singsingirandakan. Diyak kaya tagbasol iti padak a tao, Andy. Kang runaan iti Diyos. Hay. Makamuka nga rod. Di ka mabalin na pilitan. No talaga, di mo kayat. Ay saan? Di mo dengdeng ganday chay nga ante. Tamay pasubo ka laang kapok. Di mo rebeng nga apalan ti panagbiag na. Tanagapumutla iti dakas dagi chay. Uwan, Lola. Awan ti rumbang nga palak. No naggapumot iti dakas awagas. Win tirumbeng nga palam. Wano tuladam ka dagiti nasaya at nga aramid. Saan ka ta dagiti dakas nga aramid, apo? Uwan, Lola. Agkararag tayo kide. Di tayo umibot ka ni Apo Diyos. Tayo sulaang ti makatulong ka na tayo. Ado tiwagas na. Tapno maipaay na dagiti kasapulan tayo, Apo. Uwan, Lola. Agtalagaklat ta iti Diyos. Wen, buyugam iti aramid ti kararag mo, wan. Ammo ti Diyos ti linaon ti puso ta sino man nga agkamang kankwan Apo. Pasensya ka na ding Saan ka may gatangan iti naima sa sidaan? Okay laang, Manong. Aganos tayo Naimbag tulan no makaturpusak kon. No makaturpusak, kat makatrabaho aginanakan tumagtan, Manong. Saan kanton nga agbannog amapan makikons-construction? Aginanakan ton. Agyamanak ading ko. Ngam, ubingak pa Di na kumamot paginanaan. Tanapigsaak pa yung agtrabaho. Agtrabaho aginggat ka ba ilak? Dagitinto pa'y senior citizen, kat agtrabaho pa ilaan. Siyak tulakit din, akabambanwagan na pa ilaan.
Agyaman ako unay kan ka. Nakaturpo sa kiti panagadal ko. Gapukan ka. Agyaman akmet ading ko. Tasaan mo asinayang ti ado abambanog ko. Amok no kasano tirigat mo, Manong. Kat day ta tinagbalin nga inspirasyon ko. Iso nga ingad ko tinag-eskwela. Agyaman ak ading ko. Ay, agyaman ak matunay kan ka, Manong. Manong Marco, adto ti umuna asweldok. Ha? Ne, apay nga edad mo kanya. Idulin mo Kwartam day ta, ading ko. Basta alaamon. Tain doon sumaron na asweldok. Isundon ti idulin ko. Saan? Diyak kayat. Basta swildom day ta. Nagrigatam day ta. Isu asi ka nga ti mangigam. Nga, Manong. Basta idulin mo day ta. Adda kwarta. Pinagadal ka. Tapno adda agpahiking ka, ading ko. Saan kat nga agpahikan niyak? Isu akwartam day ta. Tanagbanugam kat nga rod, ading ko. Lola, saan matakayat ni Manong Marco nga awatan titit ko akwartakan ko na? Ay nasing puta talaga ti kabsat mo, apok. Saan naman naging bubukod? Uray awan ti para kang kwana. Basta maipaay na ti kasapulan, dagiti patpatag na iti biyag. Wen nga rod, Lola, patpatgag unay ti kabsat ko. Saan laang akabsat ti inakam na iti pamilyami? Isupay yung tinangakam iti akman kumati amami. Ay, awanan. Nakulaapan ti panunot ti amayo. Saan na nagawawi na pulos? Imawag gayam iti naminsan ti asawa na, Lola. Ipulpulong na tararamidan ni tatang. Kanayon kano amabartak. Ay, una yan ti amayo. Diyak kaya taagi mula iti sakit tinakam ka ni tatang, Lola. Gapo iti panang baybay anak kada kami. Iso asaan ko akagura ti amami. Na apok, kasta ti rumbang. Sana nasaya at agi mula iti sakit tinakam. Wano gura iti kaungkan. No adadag iti tao anang pasakit. Wano nakasaktan ti riknam. Imbes aguraam, ikararagam kitday. Tapno lawlawagan ti Diyos ti panunot na. Manong Marco, kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo? Ay, saanin ading? Uri awan adal kon. Basta nakaadal ka. May mayat kumamot lang na makaturpos ka mat iti panagadal mo, Manong. Saanin? Gastos lang day ta. Siyak ti makaamo iti magastos, Manong. Anya? Ay, saanin ading ko? Imbis makaurnong ka. Saanin Diyak kaya't asyak ti papanan ti swildom, Jenny. Agurnong kakit di. Para iti napinta sa masakbayam. Saan nakapakadanagan? Tagbiagak. Nga oray sa anak ang nakaadal. Nalaingak adumiskarte iti biag, ading ko. O anya, naawatan nyo ka diti imbagak, Lola? Apok. Masyanak namin ka ni Manong, no sana makaadal. Mabalin na pa'y mat nga ituloy ti panagadal na. Iso apang nga asiyo, tada kayo ti makisarita kan kwa na. Ibagayo ti imbagak, barang da kayo ti denggan na. Sige, makamu ka nga rod, Jenny. Diyak kaya't asyak ti paggastusan ti kabsat ko, Lola. Iso ajak imanugot iti singasing na. Saan ni Jenny tagastos? Siyak, apok. Anya? Ni, pangalaan nyo kung may tikwar tayo, Lola. Insalda kung tibas si tasular ko iti probinsya. Day dyan ipagadal mo, apok. Ha? Solaryo, kunayo. Adaya dagayo iti probinsya, Lola. Ada, ngambasit laang. Insalda kung tapno ada pagadal mo. Api nga insaldayo nga Sayang Lola. Sana masayang, napagadal mo nga rod ti kwarta. Isu nga ginroll kan, naaddan aramate makwarta. Apaw! Oh, adtoy, Lola.
Da kayo ti mangyawat iti kwarta apag-enroll ni Manong. Sige, Apok. Naimbag ta namati ni Manong nga dadagayo iti probinsya, Lola. Huwag nga raw. Ay na, ay, agul-ulbuntan, Apok. Maawatan ng tumutlaang. Ta para matlakan ko na teraramidan tayo, Lola. Ay, Basta da kayo ti pangtadak iti kwarta. Takampay iti, da kayo ti pagkapuan ti gastusin ni Manong nga giskwela. Manong, inakagtrabahon. Sige, ading. Madamdama pa iti klase. Iso madamdama pa'y arumuar. O sige, mapanak nga roden. Ha? Jenny, mabit man lang ading ko. Malmalkab mo ita sapatos mo. Ha? Ay, awan, ngam, natibker pa dahi ti Manong. Kaya na pa'y siguro ti 1 week. Unay kamot din ading ko. Gumatang kamot ngamin iti baro akagawaam Kas iti bag mo. Agratratikan. Gumatang kamot ngamin iti baro abag mo Agsisweldo ka man. Ay na, saanan Manong? Mabalin pa nga usaran da ito eh. Sige, mapanakon. nagbiit ti pa naglabas ti aldaw, Marco. Sana napupuutan. Umadanin ti pa nagturpos mo iti kolehiyo. Uwan, Lola. Talaga anaayat ti Diyos kada tayo. No kunak tumang amin kan kaapok. No ni Apo Diyos ti pangrunam, di na kan tubaybayan, apok. Kasla imposible, nga mapaspasama kan. Agbalin kan tumot ti na profesional kasi ti kabsat mo. Uwan, Lola. Nakaragrag sakak. Kit agyaman ak unay kada kayo. Hawanan yaman na, apok. Sige tayo nakmakitsindan. Anyat kayat yu asida na ya. Siya kung timapan makitsinda, Lola. Tawan klasik ita. Anya, ay na siya kun. Tapno makay na nakamot. Siya kon, Lola. Da kayo tirumbang nga ginana. Tani, bakit kayon? Siya kon. Anya tigatangag asidaan tayo, Lola. Pinanawan na kaunti asawak. Iswa pumanaw akong dito ang lugar. Ay, papos ko lang akong terupak nga agkamang ka nagiti anak ko. Sapay ko ma, tamapakawandak. Kin maawatan dak nga amada. Itilikodan ti panang baybay agad akwada. Ay, isagana ko nagiti gargarat ko. Tagsubli ako niti poder, dagiti anak ko. Ay, pag naakon ti mapan ni palengke, taas si degmat. Isupay ngamin ti pagplitik. Sana balit na pasalog mo dahito akalsada. Ha! Nagpartak mo dahitan nga. Agturungan nito eh. Lola, mabanang ka di ospital. Ha? Apay, apok. Ni Manong, intareda ka na di ospital. Anya, tapay. Anat na pasama kay Jacob Shakbaw. Nadungpar ka na itilugan, bayat ti panagnanay di salog ka kalsada, Lola. Napukawan ka na iti preno tilugan. Aniya? Manong, agring ka pa nga asim. Saan ka po yung matay? Manong! Anak ko. Tatang! Marco. Anak ko. Apay adi nagmalainuray. Pagkawanan na ko ba? Itak lang ang pakita ka na kayo. Marco, anak ko. Ba't pa nagkauray? Awanan ni Manong ko. Tinakasingsing patunay ang kapsat ko, tatang. Pinalawan na tayon. Jenny, anak ko.
Pagkawanan na kumapat. Gano'n tinakurangan ka na kayo, iti kamsat mo. At tuyak ka kidaw, iti pambakawan. Jenny, anak ko. Kapalyan. Diyak pulos ninamnama. Kastigayam timasang putang. Anak ko. Biyag ti tao. Agpag napagnaak man pa dito parke. Uray kat day off ko ita. Aging ga ita. Presko pala iti panunod ko ti inaramid ni Rafi. Apa yan naramid na ti kastay kanyak. Awan mo tiyam mo ka nagpasulak. Kunana nga ay ayatan nak. Kunana nga ikasar na kapaman nga gawin. Gaman niya tinaramid na. Simbangpat nga da kadwa na babae. Katumadanin ti kasarta. Nagsakit tinaramid na. Ang sana rumbang agsangitak. Tawan mo ti rumbang ikamat ko kan kuana. Dikit ti pagyamanak. Nasinawak lata. Nga ore upat atawan anagayan ayat kami. Agtugawak man pa diti bakante atugaw diti sirok ti pine tree. Ado ka na yun ti tao dito'y Agsapa man wano rabi. Sana mauawan ti tao dito'y. Oh, aginahan ka bang Di ba, tara? Nag-cute mo tan na ita nga ubing. Oh, ito lang anak ko. Madlaw nga agsursuro pa'y laamag na. Iso apasanay may patugaw. Naglukmag. Siguro, nasurok lamay sa titawan na. Ayan nga tati inana. Apay atimat laama na ti kadwana. Oo, baka namin nga anak ko. Dito. Dito talay. Sana tila papanama ha. Ani, agturungan dito ti ubing. Oh, makitam. Naidugmam ka na anak ko. Ala. Umay ka, Juan. Sunan, Juan. Gusto na anak ko. Gusto. Ani, kumarayo ti ubing kanyak. Kasla kaya't natagpaubba kanyak. Ay, saan anak ko? Saan ani mami dayta? Sa bali. Ala, mapantanwan. Ala, kasta una asangit ti ubing ako mitkita kanyak. Kaasimat. Mister, mabitlaang. Ha? Kumarayo ti anak mo kanyak. Kaasimat, ubag pa'y laan. Ha? Ini, nakababain mo, miss. Ala kitin, kaasi ti anak mo. Ala, umaykan, baby. Alan, mister, kaya't na ti umaykan niya. Sige, mapan ka nga ro din anak ko. Makitam, si Mardengan ngagsangsangit. Ipagarup na siguro asyak ti inana. Loko ka anak ko Apay, mamim day tayo. Sa bali. Ala, umaykan. Ala, di nakamutkan kayat, mister. Imarakop mat kanya kon. Reka anak, kababain ka ni madam. Umaykan wan, agawid tan. Alan. Mister, di mo pilitin o di nakayat. Tane, kaasimat. Nakababain kan miss. Pasensyaam la ko man ti anak ko. Awan anyaman na. Ala, itulod kayo ni Jibalayo, sir.
Taga ano kayo kadi? Taga dito'y kami mutlaan. Ha? O sige, itulod kayo ang tapno saan nga agsangit yung anak mo. Saanan, miss? Nakababainan. Agsardang tumot lang agsangit day tayo itong madamdama. Basta itulod kayon. Masyanak namin o talaga dito yung anak mo. Ay, pagluganan nyo kadi nga agawin. Kwa. Adalugan mi. Impark ko iti day di abanda. O sige, intay nga rodan. Makiawid ak pailaan ka na kayo Tani, kaslamot kimputin at kato yung anak mo kanyak. Dinan kaya ti umibat. Nakaturugan ni Rika nga anak mo, sir. Mabalin ko mat siguro ta agawin. Agyaman ako unay kin ka, aloha. Ulitag tagkid daw iti pasensya kin ka. Ayos lang, sir. Mas daawak lang. Apiakas lang na atap ti anak mo kan ka. Kasangsangpet ko ngamin manipod abroad. Si kung pailaday di asawak ti anak ko, idi pinanawak ida. Ha? Daydi? Kunam? Kayat mo asawan? Balo ak, aloha. Natay ti asawak ang nagpasngay. Ha? Kastagayam. Iso ka di ani nanang mula ang tinadanon ko diti palayo, sir? Wen. Mabalin ka di. Pulan ko malatan. Di nakawagan iti sir, please. Umay ka, agmerienda tayo pay. Sakan to agawit. Apaman amalpas kang agmerienda. Itulod ka iti pagababangam. Ni, malaman gaya man. Panag-aawid manan. Isimpa akong nagiti. Ni Polan. Hello, Polan? Aloha. Dismissal mo. Saan ka di? Wen, apay ka di? Ada kami ganeri kang anak ko dito ruwarte opisina yo. Urahin na ka. Taitulod ta ka iti pagababangam. Ha? Ala, Di ka nagkadkad, please. Namiss na ka ti anak ko. ha? Sige, mabit lang nga Ruda. Rumwara kong dito office. Ay, kababain. Balasang ka. Nga madamit putot ti mga sawakin ka. Wen nga rod kababaen. Ang mga no ibagadang agbibisin ka iti lalaki. Diyay mo't apadam a single ti pilyam, aloha. Nakapimpintas ka. Ay ayatag ni Polan, nanang, tatang. Kat napatagmat ng tiputot na kanya. Minamaag day ta. Di ka di aggaganat ang makinubyaw. Taubing ka pa'y may taloha. Urayam tayo umno aparakin ka. Apay, kayat mau ti mais istorya dito'y lugar tayaw. Amumutin na kititataw dito'y lugar tayaw. Basit lang makita da. Kit umanay na pagpiyastaan da, pag-iistoryaan. Makisina ka ni bagbagam anobyom. Di ka agganat ang makinubyo. Taamok nga adapay sa bali amas na saysaya at ngam dayjay alalaki. Agnaid kan dito'y balay mi, aloha. Anya? Saan tapay mata nagkasar? Pag naadanak dito yan? Pumanawak mo't laeng, aloha. Agsubliak iya abroad. Tapno may saganaan ta na imbag ti masakbayan ta. Polan. Oh, di ka agliday. Agsubliak mo't laeng. Iti pa nagsublik. Agkasartanton. Dakkel tumot tiniri ka. Isunton ti flower girl. Ito nagkasarta. Polan. Kiti kayat ko. Dito yan balay ti pagnadam, aloha. Tapno adakad kadwa dananang kanti anak ko. Sige, nukas na ti kayat mo. Di kag danag. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ay, nagmayatin adang ganday ta nga imbagam, aloha. Agyaman kit makunak asya kung ti kagasatan a lalaki dito'y rabaw ti daga. Gapotakaskin ka tinangayat kanyak. Ay-ayatin ka, aloha. Urayam ti panagsublik. Taagkalay satan ton.
Kasla ka ano lanay di pa nagsubli ni Pula ni Jabrod. Ita, umadan ni manan di pa nagawid na. Saan ka di, aloha? Wan nga ron, nanang. Kanayon na nga ibaga kanya kiti cellphone. Agkasar kayo kano, apama na sumangpet. Wan, nanang. Kat pakaragsakak da ita. Ay, agyaman ak. Aloha, balasang ko. Nakitak no kasano ti kinaanos mo iti apokok. Kaslapudpud no nga anak ti pangibilbilagam kankwana. Napatagan kanyak ni Rika, nanang. Kasladyak kayatan ti maisina kan kuana. Ay, mas kay kayat nakapayan ngam siya alola na. Mami pa yan ti awag na kan ka. Wan nga ron, nanang. Kat pakaragsakak launay adang ganday takan kuana. Nanang, kadwak ni Polan, aday di salas. Umay ka numakisarita kada kayo tagkasar kamin. Hay, numabalen, jak kumakayat asangwan. Uray ni tatang mo, di na kayat asangwan. Tadimi kayat amanugangan dayjay alalaki. Nanang, please, maawatan dak ko ma. Ay ayatat ni Polan. Kaya't kumutin nga agsimpa kami. Ala, makaammo ka nga rod. Desisyon mo dayta. Daddy, kaya't ko ti agbalin a nurse. Sige, lalay ng garot tag eskwela, wan. Wen, Daddy, promise. Kat no may saakton a doktor, agina na kayon tumeten. Mala, tinapatag, makalpas ka, anak ko. Itad mo man ka ni mami ti cellphone, anak ko. Wen, Daddy, Mami, kaya't na kayo kano ang makasarita ni Daddy. O, adto'y ti cellphone. Agyaman anak. Hello, Polan, lakay, kumusta kan? Kaano ti awid mo? Diyak pala may baga, bakit? Palpasag pa ti panagadal ni Rika. Sapay kinaners ti kayat na pagpalinan. Iso nga rod mo ti kayat na. Kapilitan nga ron na diyak pala agawid Tani, nagastos ti kayat ti anak ta kurso. Ala Ay, naibaglakit din, tanda ni Rika nga anak ta. Uwin nga ron. Pasensyakan bakit Kasano ka na makapukil tayo ti anak. Kat saan tamon ngamin agdindin na. Ala, sana bale. Adamot ni Rika nga anak ta, Polan. Tinapatag, agan anad ka dita, wan? Uwin bakit? Uray da kayo. Sige nga Rodan. Tagtrabaho ako. Bye. Bye, lakay. Kablaawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlangan, iti panagadal mo. Agyaman nak, Daddy. Ipatpatag kayo ka ni Mami. Kastamutin ka da, Lola. Ay na, ipatpatag da kamat anak ko. Mami, thank you Oray saan asikati mismo ang nagtaudak. Imbilang nakakaspudpud nung anak mo. Nagtanok ka nga ina. Mami, I love you. Ay na, sika talaga. Pagsangitan nakmanan ako, nak. Balasang kan, diadal ka pa yan. Sigurado, may sinakan ka na kami. Tayjay matabron ti kaya't mapagtrabahuan. Please, Mami. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Kaya't kayo nga ipaayan iti napintas a panagbiag ka ni Daddy. Isoabayan nyo nga umadayuak, Mami. Tasapulak tigasat ko iti sabali a pagilian. Anak ko. Maturog tan, aloha. Rabiin. May kawa kiti kawa ng tanak na iti puderta.
Polan. Anda ni Tiadayo a lugar. Mairam kang tumot laeng, bakit? Anya nga rod, talaga akasta Tinapatag, tatamot tiyag din na itan. Saan tan nga agsina? Tati kayat di anak ta, saan ta kanon nga agtrabaho? Agrelax talaangan. Talaga balasang nga dyan, akta. Kasla kaano lang idiubing ako markarayo kanyak. Ita, nananayon na balasang. Makapalagip tinapalabas. Uwan nga rod, bakit? Jak ni namnama, ang makasapulak iti managayat nga asawa. Ina ti anak ko. Ulitak ti agyaman kin ka. Aloha. Sikatin ang kumpleto iti kinatao mi iti anak ko. Agpadatalaan. Si kamot tinang isubli iti sigo da kinaragsak ko. Da kayo iti anak mo. Nga anak ko matan. Ipatpatag kayo na iti anak ta, Polan. Ipatpatagda ka mat. Bakit? Biyag, di tao. Mga sawa mo kanon ni Gorio akasinsin mo, James, anak kaw. Ne, kunak man no agbaken da jay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asa ino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na apa ng asawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa iday jay lumakayan a baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ti asawaan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ah, ay ko ha, saan mo ta? Ang biglaan mo't gamin, ti pa nangasawa na. Hindi pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka bumingan na. Sinayang na ti panawan. Ay, Manong Grio, nagawit kayo magayaman. Insan. Ayun, ni Roda, Nobyang. Hello, James. Kumusta? Masaya mo't ipag. Ipag ko na. Nadamag ko ang kalay sa akin iti mabiit. Insan. So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ah, ay ko wala man ang. Nasayaat mo ta. Ta nakalagip ka mo't lamang asawa. Wan mata insan. Tadyak kaya taglaklakay abarok. Nariga tagmaymaysa. Haw, awan lat amukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang nga ro din ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawa na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo tinti kas tatawan kay. Di pa ila job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na kaya makaisambot iti anak mo kasta? Awan na. Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan na balasang. Uray pintas namin a pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh? Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno duwa nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsin ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakela inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatanak pa yan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatanak amag na. Ala, sana bale. Tay pasgay bunton ti apokok balasang ko.
Adanton anak yu ni James nga anak ko. Masigugmat ka dyan asawa man niya, Insan James. Ay, wan, manong guryaw. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sigog ni bakit. Ay gat mata, Insan. At danton anak yaw. Una. Nuda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, iti oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan latam mo kon manaw. Bumakitin di asawa. Awan ay, sana makaanak day jayain. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Anak. Guryo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagang bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kin nga. Nauray di ta madani anak. No saan ta maparamuran ni anak? Aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanakak pa'y guryo. Huwag nga ron ba kayo? Kat noon na talaga, ay aklunan ta na. Saan ko mga umdas dayta, apanggapuan ti santa pagkinawatan. Anay ko, nagsakit na yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Agturong ka no dito eh, ti pangiluganan mikin ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, James. Ay sus, patib karam ti pakinakam mo dali. Pangasim, kabalam day ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mga alak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay nangangabit sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Iso pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya ti magam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ala, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanang. Agam, awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggaan ti biyag ti asawa. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sakbay api musay. Ala, napigsa akpay mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Magipaglading itakiti na pagtingda asawam, James. Agyam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam sana pala. Tajak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iso pinili nga iso ti maispal. Minsan. Anak ngamin ti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahak mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang ang anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapos anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Ada mo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang ba't ti kanuan saan? Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi nakto pampanawan. Kat nagkarimot adi nang to aramidin ti kasta. Kat may sa, an-anwang ti asawa. Ngunit na may paayan iti anak. Ha?
Saan kit din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. At tadya anak ko, alam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di kamot na ipayan iti anak, insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinin nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang. Masapul a dubyak tagagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang. Gundawayak tagtrabaho ta napigsak pa ay. Kentap no mapadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak iti bagay. Umada din sa amot ti hapit ko na anak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang rota. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti ata, nadanon na ti kasta tawon na. Uwan nga rota. Hanggang puliming amin ti atidog ti biyak na ipag. Iso apat check at tumawid akmat kadananang. Atidog mo ti biyak ko. Agluto-luto ka man. Magsapa pang rabyan dahi ta? Pangaldawak pa ilang dahi ito, Manong Kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanag. Awan ba't nga minan dahi di anti para luto yun. Uwan nga ron. Baka pa ikawang matikawan dahi dinanang. Kudak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba iti kawas mo. Tangay isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga, Manong Kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, no di nakamot maipaayan iti anak. Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. Ay, amo ka pang pangagan na kinsan. Buray awan anak mi iti asawak. Naragsak kami lataban. No siya, saan nga agbalin ti kasta? Sukat mo kiti di asawa ma. Mangsapol ka iti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid daytay ti san. Patpat gag-unay ti asawak nga urawan anak may. Kasi nun to nga ron, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Awan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, Manong Kuryo. Kuryola ka, ingkag digusan. Tapno masapat amang lukat iji pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pasalubong. Sika nga bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Sige nga ron. Nakagdigos eh. Tasata manganin, bakit? Roda bakit? Bariam da ito eh. 50 ti bariam. Wala ka, atoy. Ado ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adida bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagtadaday ti pwesto pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang ta idi daytoy. Naragsakak, taurewan anak ta. Mayat latta, tilinlangan ta. Gapu tagin inayat ta, lakang. Gawit ka, Manong Kuryo? Ni James.
Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na taman ng daytan. Baybayan ta ano niya kaya nasaon bakit ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, manungguryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat mako nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may sainsaan. Kan siyempre, ti Diyos, ti kang runahang inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritaan insan? Angim sa bagay. Ang damot kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi di adingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayawn. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko di anak ko. Ket ita, adan trabaho na. Ket isun timang tutulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda kang apalan. Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, saan nakakontento iti sweldok diti Pilipinas? Isong aga broda. Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay kat makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No niya ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngayon bawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Ado ka na yung ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di kayo to kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwak ng agawin. Sino? Ti foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyok. Aniya? Di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samot. Ilugan mo, lakay. Uwan bakit? Insan James, papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan. Agpaili kami. Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagyam anak. Nala, mangan kalaang bayaw. Di kag babain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agyam anak, tayo librita ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Agkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Ngamo kasapulan mo it. Ay na, rumbang kumang at kadwam arumrumwar kan magmagna no kastang agululaw ka bayaw. Uwan nga rod. Ngam awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaiso ti awan kadwa na. Sana kaskada kayo. Ano atarik na ti may sa agbinadang kayo. Bidot nga ang ting bagak iti. Pudno nga da anak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan, manmadon nga agbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag, tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ityain abroad ti pag naitanda? Uwain, insan, tada balay tayo siya abroad. Anyat amom ngay. Amangan no lain na kanto di anak mo di abroad, insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga da sa balya ka balay ka. Huwag mo katulong kat di na kayat. Anya? Iso nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa ako. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Alain san, no da may tulong may, ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo di balay no kayat mo ti ada kasarsarita na. Uwan manong.
Talaga kas ta teramidak. Makikaarubak lata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry Noong palpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. Ala, di ka nagsangit, bayaw. Napalabasan ba ita? Mababayinak ngamin. Gapo ka na gijay ngayong bagbagak. San gayam ngay tagnanayaw. Baka din na ti anak mo. Panawan ng tulat na tinadakil na. Ta siyempre, bang bukol mo't itibukod na pamilya. Malain san. Di mo ay-ayin ti bagay. Agda kami ang kadwam. No kayat mo, umay ka nagnag, di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Di ka dilaw iti padam a tao. Tadi mo'y gam tigasat titunggal maysa. Alaga gayam di tan tinagibusan, dahito apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin. Biyag, di tao. May imbag nga oras mo, Mesay. Mabalintag pasyar. Saan? Diyak pa kan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kan may sa, addan nobyok, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasin mangpat. Ni Aykard, nobyok. Ha? Aykard, ni Nanang. May pag-orasyon, Nana. Kastamot, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo kadain nga gamam mo iti insangpit mo lalaki anak ko? Nabayagin na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni Aykard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anya? Agdin na kayo, adi kayo pinagkasal? Agkasar kami to, ano ada kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpatmat ni Aykard, tatang. pasensya kayo. No maibagak ti kapaliiwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo, matan? Amon nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, Sayo kad ngan ti kinatao na. Diya mo, Mason. Ngam talagang adayo tirik na kiti deja tao. Panagkaw-kawas na lain, kaya magustuhanan. Kaya huwag gayam. Maklon na ka dit, anak mo. Wan, tatang. Tadamo mi pa'y nagamam mo. Imbagakon kun kwa na amay saka single mom. Kahit Nakasagana kanumat nga agbalin nga mati anak ko. Ipatag na kanu kaspud no nga anak. ay, sapay ko mga raw takasta anak ko. Makantayon ay kan, nakaluton ni Nanang. Pauna imunda nanang kantatang mo amangan, Macy. Maulitan. Ha? Apay ngay, umakikit din tapno aglalang lang tayo kada Nanang kantatang amangan. Mabayi na ka makisango kadakwata. Isungag paulit ako man. Sige nga Rod, inak ibagang taumunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan gastos para iti panagkasarda si kantinobyo na. Kasta lang tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan nagdiskitara kiti pagkasaranda. Ngam orasan gaya may. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadak kursunado na yung lalaki ang parang itarak ka. Adayaw tirignakin ko ara. Kaslasan na mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiag na. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni Aykard, tatang. Uray awan trabaho na.
Kaya mo asawan, si katag trabaho, tani ay card tiagaw awer, kasta. Ay na, adun ti kasta ita tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay mo't lalaki ti agaw awer iti anak da. Anya? Ay, anak ko. Amangan lumaulit inapasama. Nataer na ay card. Ang mga nulukwan na kantulang da dyan lalaki. Ang mga nusalasik ka tinubya na. Anyat panagkit kay tayo iti nobyok tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni iCard ko naklangarudan. Di mo pa'y una maamo, anak ko. Nalaka, tiagin sisingpa. Nalaka, tiag pamarang. Basta nasingpat ni iCard tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto akon. Nabisin ka ka din. Saan pa'y iCard? Madamdama pa'y, ta ginanak pa'y. Ala, siya kung timangikat iti sapatos mo ba kahit, Nagsingpat ka talaga, iCard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka na, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko na ma. Ada dyan silita. Agay-ayayam. Ano sam nga awiran ti anak ko, Tani, adamat trabaho. Agrisay na ko man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang, Narigat ti makastrag iti trabaho ita apanawan. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply ti trabaho. Ang awan mo't lang mangawat kanya kon. Sana bali, Jack baybayan ti anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman na kay card. Ano sa kunti ag sales lady, jay grocery. Tanasing pat dagiti amo kay jay. Sika ko mati kayat ko amanugangan ka daw. Ngam sa bali mo tinayat dyan na kami. Unyarot tata. Ngam sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Umbaki di abaraw. Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulang di dyan lalaki. Saan ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw. Nagsadawt. At dalay di balay. Ni Misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapul kamot iti trabaho, baro. Adaak mo't ang mga awir iti apo ko, me. Kuha, ada tayo uraya ka trabaho na. Ada pagtrabaho. Ang inton umay abulan pa lang. Kasta aya. Wala na. Iso kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Messi. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Tane, manumatlat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit laang barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Wala na. Agtrabaho akon inton umay abulan. Man nakibiyang lawo na itagiti dadakkel mo, Messi. Masikuran da iti kaadak diti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida ay card. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaoda? Iparupa da mo't launay asaan dak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin ayama sikuran kayo no awan trabaho ni iCard nanang. Ure awan trabaho na ata nasingpat mat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Ken awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Ala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagaklaan mo't anak ko. Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami mat apapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka di akasta, anak ko? Mala, siya kung tagkit daw iti pasensya. Saanan ang maulit day jay. Makabulan ng tinapalabas. Di matlatag trabaho ni iCard lakay. Ala, may abaw. Di mong tamagan dito aking kwarda. Tabang gipulong maling kinimisay. Kat gurain na tanto maling tiyanak ta. Ay, makapasakit mo tar aramidan ti anak ta. Mas isakit na jay nobyo na ngamdata adadakkel na. Ay, kita garong kay. Ay gamala. Sapay ko magarod. Tagpaiso na singpag tayo lalaki.
Sabay ko tawan to ti pagbabawyan na iti udi na. Tagahanon di asawa ni Messi, tata? Saan na nga asawa na jay? Kasada nagkasargal daw. Hindi min to ida pagkasaran nga uray anyat mapaspasama. Agdindin na damat ng tata. Uray Idaw dawat ko nga ron, asapay lang ko matagsinatan. Anya? Apay, padito ugali di manugang yaw, tata? Diyak mo! Imadlaw nga ginsising palang na diya lalaki baraw. Agawit ako man iti palay mi, Messi. Di mat imbagak nga inton umay alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga minti imbaga ti boss ko. Diyak pa'y mabalin ti aglangan ita, tanakalib pa iti maysa akadwami iti grocery. Uray da kami lahat talarodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla maikawak matano diyak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit iti lugar ni. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, di nakatasapulan no, Rabi eh. Saan? Tadak man. Malaksid mo awanap. Siguradong agsangit. Ngam adak mo takadwana. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay agan-anad kayo iti biyahe oh. Wen. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay anak karubot na ikad kanya po ko tabagay. Papananda. Awagan taman dya anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid da di lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy dya apo ko ta akadwana nga agawid. Anya? Ala, awagam nga rudan ni Messi, bakit? Hello, Nanang. Apay ngayon mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo maton aya. Awan na talaga ti panagtalag kayo itinobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga agawid di lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Ay, grabe matdagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da itinobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ko. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko kani iCard, tanasingpat day jay. Patsyak adi na baybayan ti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uray ko ba no kadwada ka nagawin? No kastamat lang awan panagtalag yung itinobyok, pumanaw kami laangan dito'y balay. Ha? Nisan akasta, ha? Siyempre, nabit kayo pa'y anagam-am mo iti day lalakay. Normal lang, agdamag kami anak ko. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami langan iti sa bali apag naidan mi, tatang. Ay, talaga jak makontak ni iCard. Apay nga tan. Jak maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Macy, naawagam ka din ni iCard. Jak makontak nanang. Awan na siguro ti signal iti lugar da. Apay no surutem laangan ni jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, jak mo ti pang surutak kadakwada. Tadyak mata mo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ayata sa pulan tayo. Jak nga rut mo nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan man ang barang makontak mo. Tatang, mananagan akon. Jak makontak ka talaga ni iCard. Naitanti magbagamikin kami si. Natangkin ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko ba ti anak ko? Di mo ko mabaybayan, apo. Ala. Agkalma ka lang, Lise. Di ko nagdandanag. Tama nga nun niya ti mapasamakin ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay ken pulis ti amay.
Makitinulong ta kano nga agsapol iti apo ko me. Baro anong meron ti umawawag. Hello? Hello? Singa ka din ni Macy. Dahil na nakiti mapukpukaw ng uping. Wan, sir. Sino da ka di? Nakita nga may di cellphone number mo iti na-post iti social media. Isu may nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo. Kaya't ada kami ti uping. Anya? Sir, sa dino ti ayan yo. Ti anak ko, kumustahan na? Pinasayat. Agsasarak tayo, balasan ko. Anak ko, agyaman nakita takan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag da di lalaki kada kami nga agasawa. Isu, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kat kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Isu anak mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Yaman kami una ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti inasip ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing. Agyaman nagtasim marungkar ka diti pagbanudan, Macy. Kailiw ka nga minan unay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Ngam, apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pagawanan na ko nakulapan lang ti panunod ko iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarom ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagadayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak namin tinapasamak tatang. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Aikard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay ana aramid na ti kasjay. Adal kan ka tinapasama ka, anak ka. Di ka bastag talag iti saan mo unay nga amwata. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanandak ko ma, tatang, nanang. Insaksakit ko day jay atawa. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Husto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga baruanan, anak ko. Lipatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton da aramidem. Di ka basta agtalag, iti saan mo unay nga mo at tao. Wala nang nagdagipakon akanayon dagiti pambagbagayo kanyak. Ala, di pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga Aikard itinangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pa siya. Ha? Si kamat gayam galdon. Nabaya ka di ka imimay dito'y balayan. Mala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Kasabay ko ma, tanakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Wen, linipat kon day jay gardo. Nakailiw-liwag kan. Wen? Nakasta, mabaling ka di nga ituloy ko man ang taganam kan ka. Ha? Nakamabayin gardo. Ngamin,
pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyak na jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi jayan bagbagam? Taruming baulat tang amin tinalaos apa nagayat ko ken ka. Gardo, I love you, Messi. sigurado ka kaya't naklat na. Nga orekas dyan tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ora asino ka pa'y. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit ha. Gardo, Naklunan na. Ikasar ka takos. Kas pamanagnag ko iti kinapudnukan ka. Kat nakasaganak matatumakder nga amat anak mo. Ibilang ko apudno nga anak ko. nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kan nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ano ti babalasang dita. Amabalin mo nga arman. No apay asyak pay laang tinapilim. Sika nga na talaga tayo ayatag, Messi. Sige. Tangay, napanagnagakmatan ti kinapudnom kanyak. Babaen iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyamanak, Messi. Agkasarta nga, Ruder. Dumngag iti pamagbaga dagiti kakabsat, wenno dagiti naganap. Napatag ka kadakwada, iso abagbagaan da ka. Alaga gayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tangina iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Nanang, agpaiso ay si Mang Putan ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon laang, wano agsublimot la ijabro. Agbakasyon laang. Agsublimo la ka no, into no mayabulan. Ay, tulungan dak mga rom nanang. Tas umra ka kas waitress ija restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta ija balay da Uncle Mau, anak ko. Kumusta ka ngay manang? Kanakan? Agmano ak, Uncle. God bless you, kanakan. Kaya't kumusta kayon? Hey, kastoy lata akasinsen. Pasaray agsakitak. Iso ka na yun, ti pa nagpadoktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumatan ti marikrik na kitibagik. Ngam gagangin na siguro no mapanin ti edad. Adon ti tumpuar ngan anayan ti bagi. Huwag nga rod Ay, wan. Mabalain nga isarek mo to'y kana kami ti restaurant mo. No dapay bakanti Tanay, nagsardeng batan nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy tag eskwela. Sayang kanakan. Kurang mati budget, Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship kanakan. No kaya't mo tagbalin nga scholar, mabalin. Ay, saanan, Uncle? Nababangamin dagiti grado. Ang mga nagjak tumot lang makapasa. Anya? Kaya't mo tagtrabaho iti restaurant. Ano, adapay bakante, Uncle. Para inaw ti sapsapulag. Taiso ti kurang. Kaya't mo tagbalin na dishwasher? Ay, dishwasher, Uncle? Wen, isumat lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. Oo, anya. Mayat ka, Mira. Kutwanan Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa paging kay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldom, no naimped ka kanakan. Ket, kaano ka ngay nga grug Urain ton bigatan na, Uncle. Ngam, nadantagik katawi tres, Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kanakan. Apay adi ka pa'y mat nakarubwat kataldawan. Kunak man no sumrag ka ija restaurant ni Uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrag nanang. Dishwasher mo. Nikat anya ngay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante.
Anong sampay laeng Anyat mom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni Uncle Mau. Di sonton ti pagaplayam ka sweet dress. Dishwasher? Ha? Sapay ka gurgurak na gininaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Hala nga rin tagdigos ako, nanang. Mala, agawa ang takababain ka ni Uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga mala daw ka. Anyat ko na enan ngay. Ure at uncle ko mat. Awan mat sabsabali nanang, takasinsin nyo mat. Uray man, aramidem latamat ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay, di kag sadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Adda ka barbaro akadwayo. Ni Mira. Adda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, why? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Well, uncle. Di na matla iba kan aka-anak-anak. Tapno ngumato kumamat ti kita dagiti a trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yun dagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. At umanan ti agsangpet a kustumar. Unay mat ni Uncle Berton. Inyam-am mo na kung agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di naman imbaga ka anak-anak. Ha? Apay, masapulaya nga ibaga na ti kasta? Katwan Tapno ure kaskasan no, ngumatumot basit ti panagkita da kanyak. Nga ure dishwasher ak lang ijay. Tapno didak kumamot tagtagi basitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa dagijay. Tay mo no na da ijay at trabahador ngam siya. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasayat dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikakat nga ro ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan Tano imbaga ko man ni Uncle Berto ka anak-anak, di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikateman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan anasaya at tinangato ti purwana. Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka ko magtangsit-tangsit anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Ada ka din ni uncle ko, Luis. Sinong uncle mo? Ni Uncle ko Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. Kasta, uncle mo ni Sir Berto? Wan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Ada ka din ni uncle ko, kunak? Awan aldaw to, no daday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pa'y. Tadi pa ka no rimor iji hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Nagaduntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas na nga rod mo talaga ti trabaho. Ano saan ti trabaho? Tapno agsweldo tayo? Ay, unay mat ngamin ni Uncle Kun. Dishwasher mga mintin nang isarkan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagabsuon mo tanti inawan na dyan kusina. Ay, diyak mo Adamat la itay di kusina mangmangan. Pudno ay akaanakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa nga ibaga akaanakan ni Sir. Nadlaw ko mati kinalastog na ngagsasaw. Pasaray ngumato dagiti kiday na nagsasaw. Uwan, nadlaw ko matday ta. Madlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas dyan na laang mat. Ang kinapudno na kat nasingpat gayam. Ay una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaula ang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito ayan ti paglutuan. Uy, Mira, agreeing ka. Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka. Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka aginawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanak-anak ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga rod ti ulo iso nga yung turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga rod. No kaya mo disikan ti mga ramin iti trabaho. Ipulong kan tupay kini uncle ko. Na, ay kumangay ti pulong na kanyak. Baybayan mo, Juna. Di mo tutupan. Tawurid na kami para luto kat inapa na itay. Makasaling amin di talamisaan, tayo dumog na dita. Nagbayag pa, titurog na.
Ay, anyan. Diyak lain pagaro pakas jay ti ugali day dya babay. Ay, imbag lakit din tatidog ti pasensya. No saan tinutupak ko ma? Kat amang ano niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Kay bayam latan. Ang mga ano agipulong ko ni sir. Ang mga ano baliktadan na kapay. No kasta, agsubli kayo man ni abroad, Uncle? Well, Mira, isa na kayong timakamo dito restaurant, wen? Panahon kayo. Agbakasyon ako man eh. Wen, Uncle, di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay-ayam ng trabaho. Ha? Adda nga aming gingkinan ti daddumakot. Iso adagdagdagak idanukwa, Uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na simrak, Nana Maria. Agkaralangan ka lang arudan, maladaw ka pa'y lasumrak. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasyak nawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, an balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan addan tay apo ko kamang bantay kan kwa na iti balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang lang. Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasaanan na para inaw ti trabaho ti restaurant. Ha, impromote nang nangkal ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kastaya. Asino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira. Katawan na. Iso nga anusam, Nana Maria. Waitress mo ni Mira dito yung restaurant yun, ha? Wan nga rod. Imbaga ka nun ni Uncle na. Di na magkuy di cashier nga awan ka nung matam muna. Kunak man na kumpleto kayo ng waitress. Wan nga rod. Ngam ni Mira matan ti makadada nga agsaserve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y dagiti customer. Ay, sus, apay ngay. Imbis na nasisingpit kayo amin, a waitress. Ay, wan nga rod. Nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang madanagan hang. Ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong-ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimaanan yung matimanga na. Nakawarwar, pinag-isa na panawan nyo. Ungtan naman ang ti customer. Tingka anawain. Badit tikas di nga raramidin na. Si kanak, into na paod nak. Narigat a pakibagayan dahi ta babae ti sabali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit arimuar. Apay ka na. Inapa ni Mira. Inanawa na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ngam pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniawan. Tangay sana simrak ti kahera tayo. Siya kung tag kahera. Ne, amo ka din ni Sir Berto dati ang mapaspasamak, Mira. Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ruti tinalog namang bantay kada kayo. Kaslawan pa nagtalag mo kanyak ah. Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklaeng. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diya ka mo. Ngam na puskul ti panagrup-rupa na no, agsubli pa'y laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupa nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, John. Ibagata ti mapaspasamak dito eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Ta iso ti ada dito'y Pilipinas. Kan isumot at talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Sana ya? Ay, wala niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagatindog ti pila dagiti agbahin-bahan dito restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayanan iji kahera. Ay, awan nga rod ah. Ay, di mat nga min simrek ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Uwan, Nanang, nangina day to a cellphone. Nangalaam ngay iti inggatang mo. Ay, katswildok ah. Kantap na muyaw. Siya kunti kahera iji restaurant ti Uncle. Anya? Apay, among ti agkahera aya. Nagla ka. Adto ti sandal yun, Nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na.
Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan mo ada napatag nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manjak. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasao yun. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayan ni Mira. Intad namot kanyak ti cellphone, kasinsen. Napana ni Jessilid na. Apay, di na kaya ti makisarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de, kasinsen. At damati ngay naramid ti anak mo di restaurant, manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid di anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko, kasinsen. Hello, Uncle. Di ko mabasta pat yun latan ti may dandanon kada kayo. Saan na po no nagiti impulong da? At ti CCTV pamanaknek, Mira. Naging itay. Ngayon nasaysayat no di kan sumrang iti restaurant ko. Diyak kasapulan ti kasken ka trabahador. Uncle, Nga masapulang bayadan ti kinupit mo kwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Una yan, tikas ta nga inaramid mo, anak ko. Damdamong pailaang iti trabaho, mga kasjayan tinaramid mo. Anya nga'y, di inikat na kan ni uncle mo. Sinubsobraan da mo timpul-pulong da. Mamwakla ang tinagipulong sungata. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya nga'y dayta, kababain tinaramid mo. Uncle mo pa'y mga rodyo kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw tinalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Isudya gatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko sandalyo. Anya, agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatan. Pangaasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Akaramid ka iti saan anasaya at sa kalpasan na, siyak ti ipasubom ang makipagpakasi ka ni Uncle Mau. Alan, nanang. Uray ta kasinsin yung mat. Kat, addan naster kam at trabaho, Mira. Addan Apay, ti kunayon, tsak makasapol iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon aktumot iti restaurant ko. Takumpitensya ak ng Calberto. Anya manan ayaday ta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumteng to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayong ang iso. Anak ko, akseptarem ko mati kam malim. Basol mo matlaang no apay nga inikat na ka. Kanak-anak ngam inikat-nak? Di oray awan kinabagyan no kasta. Saan nasaya ti kasta pa nagsasaom? Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyan da tayo laang. Bumaknangak tulaang. Anya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Brent, nagtawar da mo't. Basit mo't kit di ati tawar da. Yag mo nga rodan tinaglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata, Brent. Wan, dalag mo na aya. Ay, naimbaglaangan ta nasarakak da ito agrupo yo. Nabiit kayam at talaga ti bumaknang ditoy. Wan pasig nga men atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan da ito at trabaho. Wan nga ron. Ay na, sapay ko magtabumaknang akon. Wan, pastalalay ng taglakaw. Diyan lugan ang hinginaan, idil mo. Tanong sikat yung makalako ijay. Dakal, tibingay mo. O sige, agbiro ka kiti pangilakwak, Brent. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko iti naglakwak alugan, nanang. Ahente ak ngamin ng tiluglugan, iso adi kay mas daaw. Anya? Adto iti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Happy nga nga umawag da ito Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito presento. Kahit lading ita. Yung inraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan yung kakadwami. Tapno amin tayo kat mabalot. Anya? Apay nga ay manjak. Tsak ti
kaya ti mabalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam nira. Nanang, tulungan dak. Ilamang dak, tsak kaya ti mabalod. Nanang, tsak kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Kosa? Ano sam ti bunga ti aramid mo, Mira? Anya agay, katkasta ti pinili magkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka, ngam dinak dinangag. Iso nga ano sam nga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kasche, nanang. Napintas ti agarapaap. Ngam tinasaya at kumaawagas. Iso pagnakmam day ta na pasamakan ka. Maditirik nak amabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay matngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak ko ma, no nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakitak kada kayo. Ang bababawi ak. Hala, saan pa yan naladaw ti amin? Adapay gundaway mo nga agbabawi ka na agbalbaliw, anak ko. Basta agsingsing pat ka kuman. Wala nang ikarik. Liklikan da garamid iti saan na nasaya at iti pada a tao. Tano dakas ta aramid mo, awan na pintas a banag mo. Alaga gayam di tanti nagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag, ti tao. Kanenta amin to in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Joe. Maibos na nga tadag ito eh. No, di ta maibos. I-take out tanto na. Yawid mo. Taiwan gaya. Oh, ato iti kwartam. Ala, apay nga ikanak manen iti kwarta, Sir Joe. Nadada dito iruar. Jong, kunamlatan kanya. Ije lang yung opisina ti pangawagam kanya kiti sir. Okay? Sige, Manong Jong. Tulong ko tayo kwarta ken ka. Para iti duwan nga anak mo. Masyanak namin ken ka. Tawan natulungam amang isaksakad kalagit anak mo. Manong Jong. Ket gapiti kasta sitwasyon mo. Na-develop tirig na ken ka, Amy. Ha? Ay ayaten ka. Ala, di mat adda nasawa, Manong. Wen, ngamdyak ay ayaten. Pudno, ngagdandan na kami. Ngam ipagpagapuklahan kadagitan anak mi. Namayagan na kayat ko sila. Ngam masyanak kadagitan anak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Jong, Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, Manong. Pagayatan na kiti dadakil mi ti amin. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdagda kami amadda ni tanak. Ken naimbag ko nam ta nakaanak pa iti dua da asawa. Inauna nga min ta asawa kam siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawa. Iso nga astig ang makisasarita kanya. Awan pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masursurok nga yaten. Ang kasi matugali na. Iso nga awan namnama, Amy. Manong Jong? Kahit ko kumamatarik na ang tibagbagada nga ya. Sakbay amatayak. Kat sikat tinakarik na kiti dayta, Amy. Iso asapay ko nga, tadagasat ko ken ka. Kasano no mamuan ti asawam no bilang aklunan ka? Awan pakibiyangan na kanyak. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisamo. Anya? Isong urag babae awan ang yaman na kenkwana. Isong awan tirumba nga pagdanagam. Amy. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga the overtime da.
Overtime na lang ka na yun. Ha? Hello? Okay, umayan. Bye. Ma, rumarak biit. Papa nam, iha. Dalagayim ko asab to kisi plaza. Agsubliak mo't ladagos, mama. Oh, ang yaman nak tayo naklunak mo't laang, Amy. Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma, dagiti duwang anak ko. Dak marami tikmang lukukin ka, Amy. Ngamin, ay-ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anak karik na kiti kastoy. Ay-ayatan ka mat, Jong. Ay, gaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta, ha? Ilimad ta ti amin. Di ka ko magpadlaw iya opisina, Amy. Wen, Jong. Sikat ipang panunutek. Diya kaya't mapiktaran ti trabaho. Di bali ka niya. Oray may katak iti trabaho. Sikat ipang panunutek, Amy. Sa nabali. Taka na yung nagtuntimapan iya balayo. Oray, tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita diti unag? Jong. Pasensya ka na. Tadi tamat mabalin di sumurag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data. Iso dito ilatan unag tilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di ka na yun amang itultulot kan ka nga agawid ay may? Ni Jong nanang, nobyok. Anya, asino man nanday dyan lalaki? Kaopisina ak nanang. Inton madamdamay tarayan na ka manon. Madamdamag sangit kan Ginto mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga may ti siyak. 45 di taon na. E dinto ta siyak ka 22 laang. Patya ka din naktulukwan day jay. Ay katiyam amom nga rod ah. Di mo matpadagasan dito yung balay. Wan nanang. Kanayon ngamin ngagdardaras. Angam di bale, yam amok tumatlaang kada kayo. Api analadaw ka simrek dito opisina, Amy. Naladawak nga rod anak kariing, Jerry. Hey, kanayon kala amaladaw. Agsasarunon tiladaw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay, ala. Apay nga kas ti pa nagsusumbat mo, ah. Timangsit ka maten. Kasano? Kat kunamlano asino ka mata namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo. Si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti pa nagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay, ala. Apay kas dyan mo tanda diyang Amy. Bigla ti mangsit. Huh? Anya ka ti mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas dyan kanyak. Ada nga tayo basol ko kunkuana, jak amo. Apa, Jerry? Anya dyan na idaron kanyak. Kasla ka kanumatan kalaingan dito opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam dito. Ay, ala, nagkuna, sir. Basta-kasta tinaidaron kanyak. Awan karbangam amang manmandar ka dagiti kakadwam. Ta saan asikatibos dito, Jerry? Ala, saan ko aman mandaran dagiti kakadwak, Sir Jong? Wano ni Amy, tinangipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kakadwam itar aramiden da, Jerry. Tila yung trabahom ti pagibiyangam. Naawatam. Yes, sir. Urahin ka dyan ko, Jaime. Gamit dyan babati pangurayakan ka. Tapos saan data makita dagiti katrabawan ta. Wen Jong. Sige, umuna ako na rumar. Apay ngayon sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Adata dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata dito unag. Ta sana makita iti ruwar no adda dito unag ti tao. Jong. Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangan kan ka, Jaime. Jong. Sigal ako mga minang ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutag namin dagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. Mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan na maulit, Jaime? Papa,
Mangtad kayo man iti kwartayo. Uray siyak papa, awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi yumat kano ititad ka ni mama ti sweldoyo. Aginot kayo man Marcelina, Christina. San aga po da trabaho mikin ni mamayo. Kat gastos kayo matan agastos. Anyamot ten, bitin man ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Surwan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Idudulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagit anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siyakon, Makatawan laang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. adu pa iti paggastusan da. Iso nga aginot tayo. Awan serbi ti kanayon apa nag-overtime mo, tawan ba't maited mo asweldom? Apay ay apa kasi kurang ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Ha? Agur urno nga ko naklangarudan. Ala, maturog ka kit din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Amy, attendis so kami rin dami di table mo. Okay, thanks. Nagbanglo ka, Amy. Kadigdikos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, atay wanak dito yan. Silina, apay nga ita kayo laang. Napanan niyo iti adim iti rabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala ki Jebalayda, mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga ag-review. Ag-review ka, dito'y balay. May mayat mat lang, nadakadwak nga ag-review, mama. Boring no may maysa. Anya. Oh, at iti kwarta mo, Amy. Igatang iti masapsapol dagiti anak mo. Kan gumatang ka matin itikat mo katangan. Agyaman akjong, nakadungdungo ka kanyak. Kasla asawa kan. Isa tunggal sweldo. Magpeta kiti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa mo ti pangibilbilangak kan ka. Nag-apa kami tasawak. Kaya't ko nasinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datan ti agden na. Wen ko mga rod. Yung sampay nga ita. Tumting to day tagong taway, Amy. Urayag pa yung makaturbos lagit anak ko. Sakbay asinak, di nada. Ala, pagandaram nga rodan to'y lugan mo. Tay tulod na ko ni Jabalay, Jong. Madamdama pa'y. Aginiliw tapay, Amy. At da babae man niya. Anya maninday ta nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manin iti angin. Amukon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan aliliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam latagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya mi ti dayta. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Yeah. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick na ibagbagam mat. Aklo na mga minan ti agpaiso, Jong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam, di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a bulpen. Naisagid ko laang. Jong, apa yung tinakpampansinan? Manungal daw na kasta ka kanya ka. Mabalin ka di Aime. Tinak disturban. At dati dito opisina. Di ko malayang trabaho tatinto na rin ta. Apa yung kasta ka matan? Mataywan nak diti table ko. Tama nga numakadlaw na diti kakatwata. Jong, Panawan nak dito rin ko nak. At upay taramita ka Aime. Ohay, Amy. Ada nakadano na damag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir John? ha? Nakamon iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita o, nag-sweet kayo.
Ha? Aklunam nga minagdag paiso. Jerry, wan, aklunag, ngam, ididayta, ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko ididaytan. Ta very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apaya di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir Jong ti maikariparakan ka? At asawa na, kan babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot tayo pakiinayatan. Sana kung formula ditan, nakaasi dagiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay at yung dagayam manan babae na. Isuatin akong pagandano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anig yung ti may kari para kanyak? Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Ay, may, anak. Ingka manganon. Nangan kamin kadagiti anak mo. Nabsugak pa'y nanang. Ni, ape akas ta ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problemam. Awan nanang. Baybay andak lang. Nanang, agyaman ak iti anos yu ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo, tano makaabrodak, ikan kay to iti ado a kwartayo. Ni, apay, agabrod ka aya. Uwan nanang, agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya akon nga ipagna ti papeles ko para abroad.